Hello na bonun ka channel a he na bon ka subscriber hole viewer hol na bon lem na salam khan bolen he dunia iga kholim dikhom diwa ka dei chu nim zadang he poin mete ho hen apa chen a man chaw so win a hello la ei khat min na cho chu in via win ive chai ting ne ngai dan ung sei diu hin na ji cho ma ho he i a video ong hi ex langa dom lu thei then dom lu tivin chiban la social media za chom choma pan la thei pan lau tim na ji cho e ho a hi tela ma hon za jan ni ei seven a hi lo lo wen e ngo wen chiban la bham metal to iga ki posong la ma hon to a ex langa hon e dom lu ji ni ji cho ni ho nong dunia ko video hi ve ven tem video pen hi ve ting lo bham thu kan chu kan che di hin na chi chedala video ke video ka ti pon la video khan koi do di pai ex lagin dom the hin dom lu win ti cho ga ga nya nom na hin tin kol pa wang khong sei ding hin e chubal na e ma pa wang kan sei di na hi chun tu hin i pe la chu video chu ga via ti win chitel la ingai dan no se ti ngắt po thầu dùm à ngang và sắc lâu này hàng sĩ ấy à có bác cái thì cái anh mình ở Paris không Paris dùm nè anh bay qua sắc lâu kia là sinh ăn kia khơi lại nhau sạch căn thô ra cả mai gì mà thâu nào chứ anh bay ông những gì thế cái gì mà khơi luôn này mà cái nào anh bay ông những gì thế cookie hạt những cái gì phá dây adu cookie ju hard cái đó vani adu imale ba kaning bagi na ta class kya kare na 9 class 9 kare class 9 kare ba ngang sina cookie ha ninge imale ba kaning ni wasak lo lai ne ba ko wa thiwa choi ngang na Facebook da du tong na ba mathok ta de ko gi 9b na kon ba jurisdiction da lai ba athau ba myam law wasak lo min na si adu ga imale ba ki tamak ta punna kan min na si ai sa ne sa gi group ina lai ningi mang na ba chibong mi taman ko roi itu bakal mana kang jenu lain itu sana me kang jenu itu bakal mana fere aramai di mana fere aramai di mana control to chu video ong chi na mu so ke ding ka ta sin na live video a hen chapang pa he do na he ma sadang he pon ma he mun gam thapia pana he sai kala hong hen sai kala hong ji he omdan aram bai hola pang no me he na aram bai hola pang no ma hi tabang a ma hin hola pana hong ga ti bata ga he khel ta na cha pa na do na aram bai a hi ipg ana pan nom ham ipilung tup na ne ya he na pan nom ham ti hen ala chapang pan ku ki te thak ka that no me ti na ku ki te tha nom ji a aram boya ka pang nomen gamle na maning ka ki pido no me ti na a phai ta chu he le ti wa ma he ka samong ani sa hen chaban man cha ho za da ha ma ho so jing hen na to man cha pe rong ve le chun mun in video hi ni hen na ni a ka sei ko he chaban le la ya me thal ki so hong he looted metal wanga jaw po heong na man metal alam do ho so bol hin so nge ma hon so bol ku kiten so mule nya khat e ti de e ke ho che ting teng se la so mai mai a ti ja di hi po win na wa ma hon ku kiten lung la na hi metal ki so han lang hi la ma ho i chan ge a lung ne dham ti ge le ra e ho he ki lung ne de pun tin gal san na hang san tan pang jing mo ti ben ban la chalai video a ka sei be nom ke chi ma dang in pon me le ho hen e ho he tha ding mat ding hit video cmc le sei jeng hen na so nge ex langin ga dom lu ti win ama ho hen e ho hen wang kam phalo alo kam za mo so khapo ve ama ho hen
thil khat sei phat pala ku ki hi apha min phapu ti ku ki min pha ku ki ka tha di kamat ding ti jing ke na chi a ma ho he ga ti la he nya ama hon I chan ha wang che e noi si o ji e ke tho na hyong le I ta e noi si ong le ka e kam hi aza mo be se ting le ti tham wang phat na pun wang sit na lang en ji ama hong wang se pe jing win na kam za mo ji u chen kam za mo ke te le mi ka tha di kamat di ti wa ama ho chi thi ang hen na chu ban le ama ho hen e ho pham tu chana he training he hoi ta la jing win chu ban hoi ta ke kho kha jing win e ho do dinga he pan na sa ta la jing win na e ho he gal he thip tai ti a he mo jing thêm thì pun aji cho ama ho hoi ta ki sajing even gi gin lo ka le kap jing the even hi ji chon e ho hoi teng ki sajing puminu motivin chuban la lim ge sa motivin duty ni muna ho chung le nu ya hoi tan ching the umi te ti jo ka ga se no min tu kol pa ben ya ho ga se nge te जो यहाँ पर आरामबाई तेंगोल एक बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग बात पूछ रहा था क्या बात पूछ रहा था मैं आप लोगों को बताऊंगा वो जो ये बच्चे को ये लोग पूछ रहे हैं क्यों आरामबाई में आप शामिल होने के लिए क्यों आया है किसके वजह से तुम यहाँ पर आए हो पूछ रहा था और ये बच्चे ने बोला कुकी को मारने के लिए और कुकी को मारने के लिए मैं यहाँ आरामबाई में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बोल रहा है और वो लोग हथियार वगैरह भी ऐसा खुला वो लोग शो कर रहा है ना तो सीआरपी वगैरह नहीं तो सेंटर फॉर वगैरह आप लोग क्या कर रहा है खाली कुकी के ऊपर ही आप लोग ज्यादा ताकतवर दिखाता है जब मेते लोग हथियार वगैरह शो करता है तो सोशल मीडिया पर भी इतना वायरल हो जाता है मगर आप लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हो तो आप लोग वहां रहने क्या फायदा हो रहा है ना कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है वहां रहने से आप लोग चले जाओ और हम लोगों को सिंगल नहीं तो हम लोग को खुला छोड़ो हम लोग जो भी वो लोग अगर हम उन लोग को मारने कर आएगा तो हम लोग भी उसको मार सकता है तो वहां से आप लोग पूरा हट जाओ अगर को आप लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हो तो ना आप लोग वहां पर रहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो खाली जब कुकी का बात आएगा तब आप लोग ऑपरेशन वगैरह नहीं तो क्या क्या आप लोग करता है मगर मेते लोग जब वो लोग गंदी बात करता है तो नहीं तो हथियार वगैरह शो करता है उसके लिए आप लोग को कुछ भी नहीं कर रहा आप लोग उन लोगों को ऐसा खुला आम छोड़ रहा और सेंटर पुलिस में भी जो आरामबाई का आर्मी वो लोग स्टेट पुलिस और वो लोग हाथ मिलकर वो लोग अटैक हम लोगों को कर रहा है तो आप लोग वहां पर रहने का क्या फायदा हो रहा है ना आप लोग वहां पर रहने से नहीं तो वहां से चले जाओ आप लोग होने से भी वो लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है हमारे ऊपर है वो लोग इल्जाम भी लगाता रहता है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जो यहाँ पर हथियार वो लोग दिखा रहा है वो लूटेड वो वाला गन तो नहीं है मगर वो लोग खरीद कर वो कुकी को मारने के लिए वो लोग खरीद रहा है और कहाँ से वो इतना हथियार उन लोगों को कहाँ से मिल रहा है उन लोगों को सप्लाई तो खुला आम से कर रहा होगा ना ये भी आप लोग थोड़ा देखिए और आप लोग भी वहां पर थोड़ा हाथ डाल के बात करें हाँ वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहिए ये प्रूफ वीडियो पूरा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग भी देख रहा होगा तो मेते के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करिए और जो भी वहां पर आरामबाई तेंगोल वगैरह हुआ वो लोग उनको खत्म करिए अगर उन लोग आरामबाई तेंगोल को आप लोग पूरा पकड़ के खत्म करेगा तो ये मणिपुर का कृषि भी खत्म हो जाएगा अगर खत्म नहीं हुआ तो वो उसके क्या बोलूंगा जो आरामबाई को सपोर्ट कर रहा है ना वो नरेंद्र मोदी लोग भी अच्छा तरह से वो लोग को सपोर्ट कर रहा है और सीएम वगैरह भी उनको पूरा सपोर्ट दे रहा है अगर पकड़ना है तो जड़ से आप उन लोगों को पकड़िए और उन लोगों को पूरा सफाई करिए मैं ये कहना चाहता हूँ तो अगर ऐसे जो न्याय खट कॉल पावा अगर ऐसे हिंदा मिक्स आखन से ये जो कसे खेल माले की गाइड मोटिविन तू पढ़ा चल लपे अजिंग मोटिविन तो होंगे गा की ते मेल हो की गोजिंग ही ना की गोजिंग ही ना बान वा हो की गोजिंग सा मोटिविन
ki tu mo de du a hung te le mi pi a hello le nu naw chapang ho lung niaw ji ben na hung ki tu lo phat leo hung ki tu lo phat leo e na sanong hi pham ki ponama ma jing ele bron tabang ha ki tu zolo iti me te gal hi tabang ai do jing deu ham ki ni ki ti ji na hi chon tu bilang khana enga ya bilang khana po sa pu tin hoi tan ki to sot nu tin hoi tan pang khom hoi tan pang khom le ku ha i do zo di wan na e ho be sawa ki sun no de pathi naung ki sun de pathi langa hat mi chu thing tenga ki sele pathi langa ha na ha po wala i malom zo se lampi o min na hi chon pathi nong dong kom jing pumun tau naw ni kom jing thum jing u ti ven cha bal pang khom jing u ti cha chai na dinga khan chen ka si hil te o male ki ngai da mu ti min ka sei kha o male chu en ki sim phat na hoina ni u tin ti chu chomlam kim ta khung se tin ka sei hil o male ki ngai da mu ti min phadang ki dan video ne ki mun to khom ta ta he na tu nya de chan cha ta ne